Sedmi po redu festival starosrpske pesme Kosova i Metohije organizovala je Kulturno-prosvetna zajednica Kosova i Metohije sa sedištem u Gračanici, odakle poručuju da je najbitnije produžiti tradiciju negovanja izvorne pesme u pokrajini. I cilj je očuvanje tog nacionalnog blaga, jer velika je potreba iskazati se i dokazati da postojimo, da smo ovde i da ovaj trag ostane mladim pokoljenjima, odnosno budućim generacijama. Velika Hoča, Štrpce, Pomoravlje, Kosovska Mitrovica, Centralno Kosovo samo su neka od mnogobrojnih mesta koje su učesnici festivala sinoć predstavljali. Ovaj festival je izuzetna prilika da se u modernom dobu u kome živimo, u dobu tehnike, pokaže ono što su naši stari prenosili sa kolena na koleno i što je naša suština, što je naša tradicija, naša kultura i naše postojanje na kraju krajeva. Ove godine pesme su na festivalu bile predstavljene revijalno, bez žirija i izbora najboljih. Na kraju su svim takmičarima podeljene zahvalnice, a reči hvale pripale su mnogobrojnoj publici i medijima na pruženoj podršci.